Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Bu UATV bugün aprelinin 17'si bazar ertesi kunu. Bu sizlerge Ukrayna hakkında tarif etemiz. Türkler oy sayılavını etti Recep Tayyip Erdoğan kiyeni hakimiyet başına geçecek ve 2029 senesine kadar prezident vazifesinde kalacaktır. Saylayıcılarının 52% buna kol tuttu. Bazı referandumun neticelerini Ankara memleket tarihindeki al etici adım olarak adlay. Erdoğan tarafdarları endiden Türkiye'ni zeminleştirmeye imkan peyda olacağında emindir. Aynı vakitte muhalefet hakimiyetinin reylerinin kalplığını etkeninde kabatlay ve aytkanı gibi galibenin anayasa denişivini istemegenler kazangan eken ve halkını oy saylavını korumağa çağıralar. Türkiye'nin endi uç büyük şehrinde narazılık numayışları başlangan. İstanbul'da da hucur bir miting geçti. İnsanlar evlerinin pencerelerinden tışka uzanıp kazan ve tavalarga uraydı. Ремзи Зудиев ve Midat Mujdaba azat etildiler. Tünevin Kırımlılarının apis müddetim sonuna yetti. Deb bildiriye Kırım Hakikat sayti. Olarını Bahçesaray'da aprelinin 13'ünde tutup algan ediler. Tek bu Kırımlılarını degildi. Olarga kol tutmağa kelgenlerini de tutkan ediler. Şartlarının aytkanına binaen FSB hadimleri kuch kullandı. Atış davuşları yaşatılgan edi. Neticede 7 insan tutup alıngan edi. 7 günlük memuri apis cezası ve para cezaları verildi. Yakında sizodan olardan biri Eskender Mehmetov çıkan edi. Rusya İç İşler Nazirliğinin Kırım idaresinde bildirilgeni gibi o konu Rusya'da yasaklanılgan Hizbut Tahrir Teşkilatı iştirakçilerinin kıdırıvı boyunca tedbirler geçirilgen edi. Paris'te geçirilgen Marine Le Pen'ge karşı narazılık numayışı nizamının bozuluğundan bitti. Narazılar bugün Zenit meydanında Kreml tarafdarı olgan namzetke geçirilmesi planlaştırılmagan kol tutuf aksiyasına karşılığını bildirgen edi. Aksiyada zanaat birlikleri ve sol radikal firkalarının vekilleri iştirak etti. Kara urbağa kiyingen ve maskalarını takkan birkaç narazı politsiya hadimlerine tuman kılıçlarını atkan eken. Olar ise közyaştırıcı gazını kullanıp cevap kaydargan edi. Hatırlatam, Mart ayında Le Pen Moskvaga kelip Putin'den konuştu. Rusya paytahtında Frankistan'ın prezident namzeti saylavlarda galibe kazansa eğer Kreml'ge karşı cezalar gereksiz olacağı ve olarını lahu eteceği hakkında bildirgen edi. Елнен uçurulgan adam Ukraynaga komşu memleketten zembelci uçup geldi. Zakarpatya vilayetindeki sınır bekçileri sınır yanında yenge yani adamını kordu deb bildirdi devlet sınır hizmeti. Macaristan vatandaşı Ukrayna sınırından geçmegi istemegenini bildirgen edi. Atlama vaktında güçlü rüzgarga baş etip olamadı ve Ukrayna teritoriyasına kelip endi. Adamını Macaristan'ın sınır полициясы hadimlerine teslim ettiler. Bari nefes alacaktır. Yarından başlap Ukrayna'da vanın savunması beklenili. Soğuklarının hafta devamında saklanılması tahmin etili. Hava hareketinin en ziyade düşmesi memleketinin garbı ve şimalinde beklenili. Siklon tarafından gelecektir. Kunduz hava hareketi sıfırdan aşağı 10 derece etrafından alacak. Gece 0,4 derecenin olması tahmin etili. Bazı yerlerde hava hareketinin sıfırdan aşağı 1,5 dereceye kadar düşmesi mümkün olacak. Ukrayna'nın harbi vilayetinde sılak karının yağması mümkün eken. Ato zonasındaki haberlerge geçemez. Paskalya'nın bazar gününde 2 Ukrayn harbi yaralandı. Ştabda cengaverler tarafından yapılgan 22
тарикны кайдеттілер. Әрбір тарафта вазиет керген олып қала. Луганск юнелешінде Русия күчлері Попасный районында тапланған екен. Донецк вилаятында Авдеевкаве Бутовка очағына ұжум еткен әділер. Бұның еле ишғал етілген Горловка янындаки Зайцевағаве, Светлодарск янында ярлешкен Мирновская қасабасында да атеш ачылған еді. Приазовьеде етілген тариклерінің сайысы Энзияде олғандар. На Приморскому напрямку. Ялы юнулишінде душман юз игрымы весексенаки калибрлы атыжы, чешет тертибатлы гранатыжы, вебою калибрлым пулеметлардан Павлополь янында ерлешкен денис пиядылеріне уджум етті. Гнутова районында ерлешкен мевзімлерге дженкеверлер юз игрымы калибрлы атыжы, автоматик гранатыжылардан атеш ачты. Водяной эдейсе сексенаки калибрлы атыжы, ветанкларға қаршы гранатыжыларны ишлетті. Широкий на Велебединская и маичелерыне боевиклер Хафиф Селяндан уджум етті. Борисполь авалиманында Интерпол тарафындан қыдырылған Русия доландыржысыны яқаладылар. Әркек Истанбулдан келген еді. Бұны Украин Девлет сыныр қызметі білдіре. 40 яшында жинаятчыны Русия құқық қорғаушы органлары 2016 сенесінден берлі қыдыра еді. Инсанның не себептен шекеленілгені белгісіздір. Бостон метросында Украина гимны янгырады. Соқақ чалғычысы шчене вмерла Украина гимнını саксофонда ижра етті. Бұқта журналист Лидия Калинина білдіре. Қайды еткені кебі әркек оның Америка Қошма Штатларына Украинадан келгенini біліп, бірден журналистның туғған нағмесіні чалмаға башлаған екен. Украина махсулат истесалжысыны қорумаға иқтисадият назерлігі Русия ашындыруф берелеріне 5 еллық анти-демпинг бергесіні кірсетті. Оларның Украинаға кетірілмесі вақтында 34% мехдарында алым оденележектір. Волжский шерінің ашандырыжы заводның махсулаты үшін алым 6,5% тешкіл етележектір. Бұның елемында Русия Федерациясындан кетірілген маден күбрелер үшін Италь бергелерінің ғайрыдан бақажақ олалар. Бұл сене март айында азот веровна азот күбрелерінің истесалы бойынша Украин заводлары қапылды. Бөлелікнен Украин шіркетлерінің малие барлығыны артырмаға мүмкін олажағыны тұшынелер. Паскаль Якуну атеш ачқан женкеверлер аселет зидиетні кергенлештермеге тұрышты. Денеле атеш тоқтатув меселелерінің незареті ве идаре етіві бойынша умуми меркезнің биянатында. Ато көчлері тариклерге жевап қайтармай, селяны құланмай еді. Украина арбейлері 33 кере сульх режимыны сақлаған еді. Бұның саясында адиса кенлер арасында құрбанларының олмасына ер берілмеді. Бұдағы қада біз сізлерінен сағлықлашамыз UATV елі қалыңыз. Сағлықнен қалыңыз. Корошкенже.